Ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Right kong IMCM hagas ngi palay ka laong babun kilango pat kindin bantip bagi khynnah menta hagarta ka bakhandai snem shipho nekhat we snem kilatip lut yaki kam jaboh. Yakani ka chairperson ka lapan pau ha ka jingalang yes lok bat kirang ba shnong halor ka kamram ka ba kum kinong lam shnong kidon na ka benta ban yaten ronglang ha ka ba yakun ban pe ya ka jinge baki khynnah ret ki yakendo ha ka ni ka juk menta. Dakabay thu bayakani lalap ha ka jinglet ban a jing panchai ha ka lengki school ki badon ha ka jila ka kong IMCM ka loong ba ka por ka lapoy kum ka commission ki hap ban tenrong sakaway pat ka kam kata ban a ji kai wat ye kinong hikai ru namar bun ki school ki khot ban yara panchai bat pen sngo thu lang hakajo kapor ka chairperson kalaya thu ru badangshen kiladon ki bapha ya ki video baklon ki khynnah haka program rakhe Independence Day namar bakila thai kumta kala ong bakatei kadika kamram jong ka commission bantho sya katanat ban kili hakani ka program layo ru ya ka jing panchai na kalyang jong ka Faith Foundation kumjo ru na ka child friendly shillong BIDS haka bakirang ba shnong kelayo ya kalat ban kili bat yo jing panchai ru halo ki babun ki man yakini ka jing slok lawan ban play da ka director jong katna social welfare ka kong CD Langwa rangkat ka jingadon lang ka kong MA Karbi member secretary jong ka MSC PCR kumjuru ufada Genesius Wanyang executive director BIDS bat kiwe Kawin pada aku tentang bagi dia bagi schools pada dia bagi lagi kini awareness program di schools berapa banyak tu iki bagi di shyrkhei tentang nama apa ni orang ni kelon kipat TPA mo teman khynnah shipho cutway they're most active and even 9 and 10 but cutway snem bro larong sexually active bro but kita sniff kalau kita kata kita pada substance mo mean any kind of whether it is biri ke mencuara wah berkhidmat itu mencuara yang betul entah pada kita sekali jadi pendidikan kita macam sih so kebahagiaan apa nabi itu sekolah lalu ni but kerja menen kadang lagi ikut sekolah but ada dalam show menentran but kita principal but kita minum hikai ia lalu khynnah idam yam mau 1 plus 6 dia belai ila ada odd ila dia dia mentaki have cutters kita odd ila dia maka kita self destruct ila dia lepas pada kita ship dia dan itu kita kapan that is happening poka yang mang sama ke jomiro dengan tet ke ek baja ko school kita tet but gong fi 11 years old kita apa ni ke pregnancy kid it is something to fear ini benci dia mo kita ke iki baca po school but kalau ke jingket jong kinong hikai hado ke mentah pada ngala so tho ba yende kam bagi dan kam ante ai awareness di khynnah school ila de dan kam ba ai ke ban sensitize kinong hikai sho ba gon ki school kila kat commission ban ong ban tu yarap se yani ban sensitize kinong hikai ba tek dan ki old school mo kinong hikai ma kham rem kim na ban deal sho ba ki problems ki badan post school mo but they the way ki issues ki ba ki de pan ko pokso but he ayu ketiga same sex ni identity crisis ro kadang mentaki itna bangan thai russian langlo pun kita ro kidan ha ko school tagada kinong hikai ki om nim sabla shu ban dia so please we don't come with any lot money dengan so tho mentaki kinong hikai ki yo mandok snem ki khynnah na tagada ha let kinong hikai unjor ro wat ki parents khynnah school ni ada ni awareness kami shi class la ada let ne dengan so dan beijing dan kam te ni yai perkhai ikino ki methods what strategies ni lawan banya dai ki khynnah mo dengan ni senrok lang lo banya kita ko ban le mo ki be dan ki ko ki ko school ko me tho i ba ro dan ko ki ka to very school including I think St. Edmunds but ki dan the syllabus which in Faith Foundation but in PCR ro wilayah persyang banya mentengwan ra yang ketika personal safety educate syllabus into the school system nilai pursue mo yang kata dengan scan makin certain kinten one ra yang kita kipot khynnah la dong related you know the body kita nilai awareness berat mo nilai bagi child rights organization kita naman ko this is my body nobody should touch my private parts if they know me that I feel that will achieve something, you know. So
Kenapa kada kadai kita dalam kamu ke education, but commission kada tentang siapa kata. Kemudian juga Juvenile Justice Care Protection of Children Act, the 2015 Kelatan Care Amendments Law, kambalok kadai kata. Basically, kadai JJ Act menunjuk ke deal with children in conflict with law, tama kita hapok snem, kelatan commit all sorts of including POCSO, bagi ijab ikiway, but kawai pada kadai CNCP tama children in need of care and protection. Kapag ikong Mary Ann member secretary superintendent, I mean she's in charge jong ka juvenile home hantay ko mga kasem children's home no. Kapag yung pangasip ko rin nga let income ki ang mensyuan kibawa ng juvenile home kidai kita syuto dan ibarat kaya static health semua mentaki kamu di POCSO. Nagharay kini kita di social welfare tadi functionaries kiso kitip hai kata. Dia kita mat kelaran ke trend. And one of the things that we like kadega role of social media, which we're just going to speak briefly more. Anyway, kata ka commission kadon kabenta. Dia pun kisi ang mag commission jing sisya kadega oni phone commission kan lagi. Yeah, I want to say this, maka commission kadega kan monitor bagi implementation jong board kini acts. But let me tell you, the system of protection kalau kemudian kita child ni lah itu berapa kita juga kita child welfare committee, kita district child protection units with the DCPO child protection officer, apa kita orang in charge kita, ki pulit kita bentar juga system berprotect, kita laws, acts, kita fences, but the courts, berapa including kita pasang kita berapa form part of the protection system, kita jingnya the fences. Tidak mungkin the way kita fences kita kelan, belang masih lawan penjulang. Khantam ya kini kita kijong. Dia nama kibon kita bagi melawan yang keren, mereka ki factors kita long tsunami, di bawah wan pen dua, di bawah wan pen klan ya kita ki cultural fences kijong ni, mungkin yang keren mana kini dan yang tempat kur kejat tempat le. Dia nimlam ya yakwa dan keren cuma tangan buat keren mo. Jadi kemudian mandate pada the state commission Protection of Child Rights Session kadang-kadang RTE Act 2009, POCSO 2012 kalau kita ni dan kata benta banyak pek hakiban hakino kijik di debat education nama pemakan dia mentaki brokat kita ya pa ki video bagi kelong ki kena for independence day ki kelong ki la hat le brokat so that is a role bagi in mat kadang monitor and pek yang kecil bahag macam the well-being of the child and all that. So we like to check the department kita di bentai yang ni ban clean. But kadang yang pada ki guidelines in place, the commission kadang kebentaan ban ai ki guidelines so ban ni ban sempat lang ban ni jemwat lang. Kumno bagi nyada kum try betupia dan ni bagi yang Islam pala dan ni yo paham step dan ni wan yo baje kum kita terter so other things program ki por bagi arut kinong hikai ya kum bahas spat san pom ki kena taki bon ki benta ba commission ka bagi yo ki complaints dan ni ru ni le ban